Ini gelap banget. Nanti ngebalik setelah sore. Sing ngopo kowe, Man? Usekang. Enggak ngene aku ora perlu ora balik. Tak nyilih motormu, Man, yo. Ya motormu di apa? Nang omah lali enggak tak gowo. Ay, alasan mo ulit kabenihan bela minyak. Ngaku Enggak makin motor. serius iki aku ora balik. Cukup banyu. Uli mak siap segala sesuatu nih. Makanya Wis kaduk kesel iki selak sore lho, Man. ya aduh deh. Lu balik ke luar ya. Ya oke, Man. Balik ko jangan jenal luar. Aku tak balik ya, Man. Yo. Alasan kau kerja. A few minutes later. Lagi lambah nak. Aduh, manum cok. Ini han. Iseng kakung ya, Pak. Wis, Man. Di pa motornya? Suwun. Wis tak balik nang kono. Kado deh balik ko dengan jenah. Gak ngerti nih bojoku seneng sawah, Man. Ayo ayo. Tak balik ya, Man. Yo. No, sawah, Man. Beninihan. Allah. Apa? Bah. Woi, Apa, Man? dicepetin ko. Dan saya mau kelemuan ko kena. Apa man lo, Man? Habis si opo meneh ya kepa aja nola. Kowe kan balik no montor. Iyo, kado jak makai. Kon dibalik no. Terus? Kon balik. Iyo. Balik kepa maksud ko. Kon dibalik maksud. Lain hari balik ko kajilayin maksud ko sa. Aneh nih. Oloh ko, lain ha balik ko. Ini mama Kita balik kayak kepiye lo, Man? iyo ni sa terbalik gelak nih. Ah, motor balik. Ni ko maksud sekali. Ni ko dang sosok. Aku nyawa ko salah ko api amo. Terus aku tak langsung sawah ya, Man. Lain ini cak ko keji. Lah salah aku nang endi ki lo, Man? Pagun salah ko nang di. Aku jeno oloh ko balik ko jangan jeno maksudnya oloh ko jangan jeno lain balik terbalik ko lain. Mau kon dibalik. Iyo terbalik lain tapi lain hak balik ke ko keji lo. Urusan Mbak Arman ki gak nang rampung. Nikus main yang Lampung nih sa. Kan ko oloh ko balik ko lain hak terbalik ko keji. Jangan aku tak bablas nang sawah. Dang lagi nih ko pakai motor ko nih. Ngurus aku orang sawah. Wis sore. Sa aku.